Dobro jutro, hvala na ovolikom interesovanju. Eto, to su neke sugestije, onako lično iz mog iskustva. Možete samo da ponovite, ovdje korisno za nas da vidimo odluku da mijenjamo u tom smjeru. Vidimo da nemamo održivost, nije nam primjenu stvareći, evo, sugestija kolega koji su ranije bili u komisiji. Nama je tako, ali mi ne vidimo. To je isto. Razumijete li? Prva godina, druga godina, treća godina. Ako se